Besicela ukukhuza ungathi uMkhonto WeSizwe i-trademark ye-ANC ukhuluma mama ithi ngutshele file embangweni akuna la okubhalwe khona ukuthi uMkhonto we-ANC uMkhonto WeSizwe ngesipedi bathi kilirumo lasitshaba nge-English is spear of the nation. Sifuna uMkhonto uyi-trademark yabantu base-South Africa akusiyi-trademark ye-ANC and then akuna la ukhuluma khona nge-ANC. Wena kumele ukuthi uthi i-trademark yakho khuluma ngomkhonto we-ANC then sizovuma ukuthi i-trademark yakho. Uma beshona uMkhonto underground besicela abantu base-South Africa wonke umuntu and uMkhonto ungakhohlwa fikile embalula awufiki manje nasemandulo izinkosi ama-British amajida wethu bebalwa ngemikhonto balwisa ama-British. Uyayazi impi yasesandlwane ukulwiwa ngemikhonto abucetshwayo manje awuzothi uMkhonto we-ANC fikile embalula esakhuza lo uMkhonto WeSizwe sabantu base-South Africa hayi i-ANC.